Oke, friends on di porni pagbahan pa na hazak tong kisa awat abuk mo isong rana. Ora ke pejo hasing isum mo se kathang ora hangke wagbahan rugui tongo. Abuk wagbahan rugui paikya ta karai kutungo thok runai. Thok rugui pika pejo kisa fry khainai. Hingga ora ke tabuk mo se kathang hasing abo thok fry khainai. Wagbahan rukjak ri paikya ta kya abuk zira powder, abuk garam masala mosla powder. Wagbahan mosla mo hangke hingga tabuk ke bonta khaine tomato rajak no kisa ribi ribi kira oi kholobi renai. Abon pore hingga ka koloi kholobi khabano hingga dhoniya ar slai ko wagbahan mo smo ta. Hi guys, friends on tak finally and di bon muso mo kai ha. Abuk moi kar oi. Itu bonai di borni. Wagbahan moi so mani mo kata keda. Nawa ini Sunday sudah ta moi so mo friends on bon kai chhe. Friends on hari ko ani tini moi so mani mulai reading jak tabuk. Oke. Di poni mani chong wagbahan moi bai.